Kako dodati fotografije i tekst na fotoproizvod? Kada uđete u Kreator, pred vama se nalazi prazan proizvod. Izgled proizvoda možete promijeniti odabirom predloška iz menija na dnu ekrana. Birajte među našim mnogobrojnim predlošcima sa različitim brojem fotki, sa tekstom ili bez teksta. Kada ste odabrali predložak s kojim ste zadovoljni, fotografiju možete odabrati iz galerije na dnu ekrana. Fotografiju možete premjestiti po proizvodu tako što na nju kliknete i povučete je na drugi prostor za fotku. Fotku možete i kadrirati tako da izgleda baš onako kako želite. Tekst možete dodati klikom na polje za tekst. Upišite željeni tekst, odaberite font, veličinu i boju po želji. Proizvodu možete promijeniti i podlogu odabirom iz menija podloge na dnu ekrana. Na kraju, proizvod nemojte zaboraviti spremiti. Odaberite najdesniji gumbić u gornjem desnom kutu ekrana. Dajte proizvodu ime koje će vam pomoći da ga kasnije pronađete i odaberite Dalje.